urang suka naon oh sok balik nanti cik 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 bu ayah cik cik bu ayah cik cik bu ayah saya paling suka makan suka Sukro, ehon, cireng, buat, cilo, jatuh comro, ayo kurang lagu kayu kuning, salah, balikan deh sok tong kayu kuning, ada salah, siap ehon, mana yang kandena, pangkolot, tong kayu kuning, masuk sekali ciki 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 bu ayah ciki bu ayah ciki ciki bu ayah ciki bu nama saya Fadil paling suka makan syukur nama saya Evan paling suka makan kire Coro, coro, oncom di jero, awewe. Irata, Supro, suuk di jero, cire, aci goreng, ciro, aci coro, coro, oncom di jero, awewe. Benar suuk jero, benar. buane awewe aya sukan aya jero aya sukan Tapi ya benar. bener awal kami Pak Ewan urang hayang duet hayang lagu duet lagu dangdutan lah ieu teh anu duet urang ada awal ya mana itu diharap ada cicinan Tinggali sudah. Naik tanda sama maju supaya tulis. So.
beureum. Boros di humoris. Hadirin yang berbahagia, kita tampili. Lain tampilkan Sesi ganti, aturan urang. sesi ganti. Mitra kaum dua saya, inilah artis dari kota Kemang Batu, yaitu Dewi Kunti. Mereka salah salah. Nenek eta bunga gelir nenek dari natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue ari, kue opak, sakalimat kirang kompak, rasa kali dia. Itu ada seueuran tuh. Seueurannya rasa kali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, usahanya menikmat gara ranteng. Kita calon di mana? Di RW 9. Abdi acara kenal. Wios kenalan lah. Ah, namanya salah. Fadil. Ah, Fadil. Iya, iya. Jadi sebut ah. Sebut awet ya. Mau kajian mah bisa ribut oke. Ah, namanya salah.
Aduh, ngomong boleh Pak. Sunda nyajanya, alhamdulillah. Tapi nasa albat itu bakal wae. Bakal wae. Itu bakal. Tapi nasa aja. Jaki. Oh, Jaki. Tinggalnya di mana? Sukabumi. Anak asaha. Ayo. Ayo ke mana? Mana Bapak Oyo? Oh kali itu, Pak, kudu bangga Pak. Baru pulang kali ngomong mulai Sunda. Mana tepuk tangan? Nah, ini apa? Iya kunaon? Iya kunaon sih ajar obat itu? Dari mana abis teh? Hirup keket, paling dia. Ya ujang, Amina saja. Kuat. Mau panjang mas, mau panjang. Wah. Ya panjang dia, emang panjang musola. Panjangan ke ayam, panjangan Nabi buat anak saya. Anak bapak tata. Bapak Tata, ayo Bapak Tata. Tak Bapak Tata yang panjangan tuh. Nah, wah. Aman, hilang, ada kawan. Ada kawan. Ada kawan balik, kayak dia. Ujang. Gerak mau diucap. Bapak, pun tenang rasa nggak Bapak? Sakti, Nabina sakti. Tia. Tia. Eta benar nama Tia. KTP-nya nyana ke KTP-nya. Adi Bapak anak sahabat Pak. Bapakna. Anak Bapak. Nah sih abi tuh kenal anjir mah. Oh, iya mah tuh kenal teh koto kan? Sanes. Oh, sanes. Bang Ojo. Mang Ojong di mana Mang Ojong? Adit. Ojong. Oh, sanes Ojong. Ojo. Ojong. Kang Ojong di mana Kang Ojong? Kang Ojo di Sanjang. Sancak pan dia. Mohon. Oh, ka dieu pada naon? Hadiah teh diulang ku Pak RW. Diulang ku Pak RW. Saha ku Pak RW saha? Pak RW Iwon. Pak RW nyuwun. Hayang penasaran Cesami. Oh, Cesami. Oh, di Bapak teh di ditu teh. Oh, di ditu teh balik lagi Kang Cesami. Mohon. Urang sasaduk heula di orangnya. Ibu, Bapak kumaha sarehat? Ibu kurang kompak ya. Ibu sarehat Ibu. Coba lu dia. Ibu sehat Ibu. Sehat. Padi ya. Ibu sehat Ibu Bapak. Nah, ari jauh sehat mah aya dua faktor Ibu. Nu kahiji urang olahraga lompatan di lapang. Nu kadua tah meski tah sisirian, seuri teh sehat Ibu. Ngan beda deui. Jeung anu sisirian bari lompatan. Tah eta mah jeung di dita ya Cesami. Di Bandung emang ya tok. Ari tok teh zaman baheula mah Cicadung teh Cicireng. Aya Bunghar, aya Manaran. Mun aya tok jadi rek Bunghar jeung Manaran. Aya tok. Tok Bunghar. Tok Marara. Toke Bunghar. Toke Marara. Oh goblok. Wah ini untuk kan gimana sih tuh? Bagian aing Marara dulu. Nah ya kita. Aing kudu Bunghar ya. Tong miskin wae. Toke Bunghar. Toke Marara. Goblok. Di mana tokai 2 kali soalnya? Di tokai di mana sih? Saya tokai ini. Tadi aing mimitian Bunghar. Aina di mana nanti lah? Emang hari tuna Bunghar bener Pak? Nah,
Itu kecil mana sih kok lu pakai sekali aing malah. Tah. Aya deui. Peot. Musuh atau kecil mana kau lagi peot. Maka urang toyota wakas urang panggil wae bintang tamu urang di BBG channel nyaeta Cesami. Mana tepuk tangannya, Bu? Cepat ke rumah kuring teh gablay jalanan. Kurang nongeng dina kana hayang. Sabenerna hate rasana langsang biru rakap daya kolot apa dirupa. Jadi itu kadimana. Saya nyanyi teh kumaha sih? Berarti teh Eta tadi mikirna kumaha lagu teh? cepat ke rumah kuring teh gablay jalanan. Ya di mana-mana kita cepat rumah kuring teh budak jalanan. Emang kesanti gitu. Buset imah lagi eta laguna. Gawe ukur nongeng dina kana Gawe ukur ngamen. Lain gawe ukur oke. emang kesanti gitu. Istighfar oke. Tatai mana? Tai mana? Nah, tadi sia di bawah sia. Jauh bisa. Nanti kesini sebab Ya, di mana-mana oke. Ya aparat aya RT, aya RW, aya lurah, aya presiden. Datang ka luhur panggung teh sasadu heula. aku bisa satu banyak. Torojo langsung nyanyi wae. Terus si dato. Kudu pidato heula, kudu sasadu. Segitu. Assalamualaikum heula. Gitu. Ya heuh. Keur zaman baheula mah sasadu teh kutoa baheula mah. Heeh. Kutoa zaman baheula mah ayeuna mah geus aya sound system. Eta teh. Heeh, menarik pidato teh ayeuna mah aya sound system. Oh, kanggo Di sisa. jero sound system teh sok aya ehwan. Hotel video tina irung kan. Leho eta mah. Emang biju dina irung. Sudah teh eta. Apa sumaha teh hotel? Ehon teh ya. Ieu kan. Ari ehon teh manjakeun sorak. Oh, angarana hotel manjangkeun sorak. Heeh, urang dicontohan heula. Eta apa sumaha coba? Contohan urang. Urang mun misalkeun manggil Faidah. Faidah. Da. Oh, gitu lah. Si Ujungna. ujung naon? Heeh. Baida. Itu orang. Nah, gitu. Mun misalkeun ngagolon Payun. Tungtung naon? Won. Jadi orang teh won. Bisa bener? Gue kok. Contohan urang. Karena aya syaratna. Cara gimana? Mun dicolokkeun heula aya jengna. Orang awewe apa tadi? Kemana awewena? Urang lalakina. Colokkeun heula. Aduh, ayo. Sia kunaon sih? Sia nyeri kunaon itu nyolokkeun ieu. Aing sih eta direyak. Sorry bro, sorry. Peace man. Bisman makasih ya soe. Ayo, urang colokkeun. Urang pidato, contohan urang. Bapak. Nah, halus ya. Kuing gitu. Ibu. Bu. Anu nuju calik di pangkon. Kon. Cara nuju teh botol. Oh. Ayo tuh. Si ayah bapak RT terlalu asal ngomongnya. Kan terus aku makan mah jadi ini nyolokkeun. Ya lain bapak RT terakhirnya jadi saupok. Mereka hadana kegenalan di kami bukser. Ulang di. Bapak. Bisa itu sih mah gampang kecil. Ibu. Bu. Anu nuju calik di pangkon. Kon. Tadi mulai sempet ya. Sa
isukan mah tong mawa bunget ieu ge. Oh, banget aing kenal gitu. Gunung aing. Oke, aing ganti ya banget aing ganti banget bagong. Cocok. Resep aing mah pakai bunget eta. Oh, enggak boleh. Pokoknya ya ente di dia kakek. Aing jadi eta sih jadi hona. Cuma jadi eho kan. Cerok. Bapak-bapak. Papa. Biasa bapak-bapak gampang. Ibu-ibu. Bu. Nunjuk cari di pakon. Kon. Ada mimiti ya ada ibu sertehan. Nunjuk ada teh botol. Ya, minum teh botol mah di mana-mana ge lak. Minum teh botol broe. Sok sana. Bapak. Ibu. Waktu kuat hayang lak. Ada nuju cali di bangko. Sarung mani nuju merecam cut. Mantapnya. Oh, yang mana? Mantap kita merecam cut. Mantap deh, beneran di sini. Mana lak. Rasana kumaha eta? Rasana kumaha? Ada ngerasaan aja. Ujung kan dia teh arek naon di Karawang ka dieu arek naon. Ece supingna ka dieu teh diulang ku Paida. Diulang ku Paida. Ece wae ka ece kahibur cenah ka Bandung ka Bandung pan cenah. Hoyong sakadana hiburan saya sakadana liburan ka dieu teh. Oh, hiburan. Wae lamun ece teh ka dieu teh sok ceudeuh gitu. Oh, sok jodoh. Ceudeuh suka we ece teh jadi pemangkal hujan. Oh, emang bisa memangkal hujan. Ah, ece mah masalah nangkal hujan enggak. Bukan nyombongan enggak. Siapa tuh bangkong? Apa mangkong? Nah, bangkong Italian. Oh, bangkong itu Italian. Bu, apa tuh bangkong, Bu? Apa tuh bangkong? Ari di Bandung bangkong naon? Oh, bangkong kene. Bisi beda jeung naon. Bangkong. Oh, bangkong. Nah, bisa cudum yo. Oh, cudum. Cokot bangkong. Cokot bangkong. Italian tah. Italian luhur eta tah. Luhur suhunan. Luhur suhunan. Moal turun tah hujan. Allah, mah turun. Oh, hujan moal turun. Bangkong. Oh, bangkong. Heeh, bangkong kan dia. Heeh. Terus dinya tadi di luhur. Tarian di luhur. Nah, istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, insyaallah mah turun. Hujan moal turun. Bangkong. Oh, nya heuh bangkong moal turun dari Italian teh hidup hujan. Ya geula. Aing sok curiga. Kiraku sih teh mau gegepol. Itu mau ditalatan eta. Zaman ayeuna mah paur bisi ayakung. Ih, jamuan atuh ga urang nyawa teh di mana daerah mana? Kiraku sih mau bebas. Si urang teh tadi kan gede jalan urang teh menang ka hujan. Kalau dia orang-orang cerem-cerem mau nu bangkong kayaknya bebas ya. Kebut-kebut teh insyaallah mah aya. Lain hujan nu turun cai sia eta mah. Teh hitam kae. Jek. Euceun di dieu arek naon? Arek nyanyi. Arek nyanyi. Mohon atuh. Arek nyanyi naon euceun di dieu? Da urang mah tah. Asup oge ka tos kabaya otomatis arti jadi sinden. Lagu sinden. Iya, eta teh masih kene. Kita bisa kita teu bahasana nyanyina. Lagu India bisa lagu India bisa, lagu Cina bisa, lagu Barat bisa, bukan mah lagu sekarang biasa, cuma sakit sombong. Oh, bisa kabeh euceun. Hanya bisa. Coba mau lagu India kumaha aja lagu India. India mah kan bahasanya kan seperti kan India mah neni aca neni aca kira bahasa India. Oh, sieta artinya naon neni aca-aca. Neni aca kas gitu. Ini jeung si aca-aca dulu. Dan bedana orang India jeung orang ieu. Orang India mah hidup. Aneh sih. Orang India mah bahasana beda. Aneh. Terus naon atuh? Hari orang India mah lamun amplop ke jeung tanggalan teh osok nyanyi. Osok nyanyi. Kumaha tah? Lamun orang Sunda mah amplop di tanggalan teh osok kieu. Oh, siapa sok ngalaman dari sorangan? Gitu kau. Ya lagu India mah pas kieu ya. Mah ada India teh. Jum. Jumbu kada balik ya, Bu. Itu jumlah balik. Lain. Marah. Jum geura bere
Kalau ini apa sih itu? Siapa tuh di sana? Kehadiran di sana. Cek India teh mah, cek orang dia sama teh cinta. Oh berarti akhirnya cinta sama. Nah Pak Iwon, yang pamajikan boga anak ladang nacer, ladang pasangan besar. Malah dia salam cinta. Ayah lah ya. Junggera berehan kisah, junggera berehan kisah, kisah mere paisat toke. Oh ini kisah kere paisat toke. Enak sendiri Mana rumah paisat toke teman atuh bro. misalnya dia precikan ya hayam di taribuan jadi naon precikan toke di taribuan jadi naon ini di taribuan jadi naon aki-aki di taribuan jadi naon ini jalan aki di taribuan bawa ke salam leader ke mana ya apem leader sok ya kayak aja itu kan dia makin bener maya dengengnya lagi ya bujur nami kaya akan mari jaro bujur nami kaya akan mari jaro warna repot bujur nami nah luar atur mah di karo aja rek lagu sidet aja bisa nyender coba kan masih kena mereka izah Karawang oh berarti mau aja rek nyender orang rek ngibing ini aku sok kunjungan cek bobogaan itu cek wae ayeuna oh isi itu bukan cek lah ini yang set ya rumah dia nih cek nyahe jauh-jauh wae aja nyender aja nyender orang ngibing para lagi katanya habitat pasur berdiri ayah artis sesenapi sini nunggu suatu lagu aja habitat pisannya habitat ya cek lain suara aja mau dielehkeun tapi kagorengan aja tah beungeutna gitu nepakeun hal ieu teh lamun lebanya dan mah cici sang cemidang teh ieu cici campurilang ke hidang cici cak cemidang cici ngelawi ya sok ngalat urang arek ngibing papais opa dodol bawa ke luar panggung iya piraku papais mana tuh papais pangres siapa kau yang beri nyamuk orang nyaho orang tuh papais parek lagu iya lagu kencing manis bisa cek asik papais pangres lagu iya lagu aduh manis dan aku goblok ambuk bisa nanti siapa kacang kucing manis samping nah cancut kaos kutang ayo patah siap puluhan ya kak kamu kalau kopi juga samping hidung tidak diri siapa kau yang beri nyamuk benar ya benar alor ke toko busuk ke udah yang ngaji lo bisa oh kalau gitu ya je kurang oke ya sorry bro please aduh bener aku nyindir aduh bener lagi ngiping ya samping hidung dina bilik bujur hidung gorengnya milih ayo kak bener ayo kalau itu masih bener kok bener samping hidung dina bilik kumadam kenangan eta sinya lalu hidung sabar ayo saya hidung bagi mau kendangan lah terus aing yang gendang ya baik soto ke dia waduh lah ya nah siang ngibing lagi dia siap udah sih benar goreng benar sok kita nah iya kalau bahasa
Kuda. Bapak tulak watikeun. Maju ta maju. Mundur ta mundur. Jaipong. Akhirnya. Esok. Balik ya. Ya, lu balik. Lu balik ya. Siap. Kemana ya? Oh, bisa nyawa sih. Bapak tulak bantingkeun. Oh, kemana? Bapak tulak bantingkeun. Oh, Ayo. kemana? Bapak tulak bantingkeun. Siap ya. Kalau enggak nyata nih. Bapak ulang banting maju Siapa pakai sabsana? lagi tuh kak. Nah, Kencang tuh. Semua keluar nanti. Bapak tulak bantingkeun. Oke? Balik ya. Bapak tulak bantingkeun. Maju ta maju. Maju ta maju. Enggak, cek abet ya, Pak. Pakai mundur. Oh, kamu mundur. Aing Siap. koin kirim ke we ka aya mata pancuran nih sih. Oh, gini naon gitu. Sokan wae. Ayo. Ah, Bapak. Saya rumah teh bapak. Ayo udah. Nyantai. Ya, jauh-jauh sekarang mah hayang bapak. Goblok saya jadi TBC. Oh, saya benar suka lagi peduli euy nih. TBC kan, konengan. Saya kirain bapak. Oh, iya masih ada. Sekarang ngomong ke bapak. Oh, dulu dia abong. Saya ngomong apa? Maaf ya. Bapak pulang bantingkeun. Maju ta maju. Mundur ta mundur. Mundur ta mundur. Ya. Bapak tulak bantingkeun. Maju tak maju. Mundur tak mundur. Jaipong lah sama. Maaf ya. Bapak Jabat di mana? Jaipong ya. Bapak pulang bantingkeun. Maju ta mundur. Lumayan tuh bro. Ya, aing kudu mere nyawa kasih aku kudu masih bro. Ya siapa maju bekos gitu. Terus anak monyet. Buat goreng pisang. Ya, nah
Orang di dia depan orang bungkua. Oh, dari urang bumbu di dieu teh. Malah Aya babaturan urang di Bandung. iya. Malah kesempuhan urang, Kesempuhan urang. kolot urang, senior urang. Iya. Urang panggil wae. Dia. Hidaus. Apa orang di kita manggil Hidaus? Mana Hidaus lah? Punten ya, ari budak itu kok tahu tapi mah panggil Hidaus punten. Karena Hidaus, Hidaus kesana. Hidaus untuk pelawak Bandung kan Bandung. Lu gak kita kenal sejawa burung. Jawa burung. Simpulnya sana Hidaus Oh, di sana satu. ada barang. Ya ada barang. Bisa sih ada barang. Pas motor lagi, mau India. Ya, ada. Kumpulan ada barang bekasnya. Lain ini nah berkaya awal-awal ini juga anak-anak unggul ya. Oh ini jangan malu jangan karawa. Ayo mengenai ke sana Bandung di Bandung siang. Kok ya Rangga? Aduh. Aki bodi karana. Waktu perbandingan awal ya lama. Aduh, alhamdulillah rumah dah lama udah ada lama. Ikan yuk makan melewah. Tina, Ayah tuh orang suka bunga. Ayah patuh nanti mati cuy. kita kali satu di rumah aku pakai malu. Ikan yuk makan tebu. Artina, Ayah tuh ibu-ibu. Ayah kene. lagi untuk muah gitu. Semua yang lagi. Buang-buang ya tanda ispai. Oh, lagi pemuang. Ikan yuk makan badak. Artina, Ayah tuh berudak. Generasi ayah bapak